ngathi izaba nengxaki lento yalemvuselelo ngathi ayifuna uvaleka sibathe sizama ukuyivala ngathi yala ake niqhobele uYesu isandla kakhulu egameni lenkosi. Haleluya. Khawubulisa abantu ababini abathathu abane uthi molo menza wenzeka kuhle wabakhona molo mntase molo wethu wenzeka kuhle wabakhona. Kasibulisane hayibo. Bulisa umenza molo menza sibulisane bangcwele sibulisane molo meza hayibo molweni bazalwane molweni khandibona isandla phezulu khandibona isandla senza nje abaphethe amathawula abaphethe ikhafu ufuna ubona wonke umuntu namhlanje kanenze ufuna ubona amanduku ndifuna ubona iBhayibhile emoyeni anything ekwazi ukuhamba emoyeni khawuyiphakamisa akandidisa ayeye Satan ayeye madimoni ayeye kanqobela uYesu isandla esikhulu. Bakhona kodwa abantu emvuselelweni ayibo bakhona kodwa namhlanje abantu likhona kodwa bazido likhona bazalwane akandivinqo lenkulu enyakazisa umthatha wonke nansoke kawuphinde futhi ubambe umeza ngesandla kambuza umbuzo lula uthi meza ulindele ntoni kuThixo namhlanje? Yabona umeza xa ngathethi umyeke lo ngapha ubambe lo ngapha ufuna kumuntu ozawuthetha apha. Oh Jesus. Kawuphinde umbuzo uthi meza ulindele ntoni kuThixo namhlanje? Uthini umeza ulindele ntoni? Ulindele iqhweba bangaka bafuna iqhweba apha. Hayi imali siyayifuna sonke. Thixo kawusiphi imali, Thixo kawusiphi iqhweba, khawuyibiza uthi imali ndiyabiza ngegama likaYesu. Woza kum izapha kum ugcwala ii-akhawunti zam ugcwala iipakethe zam ugcwala izikhwama zam. Khobela uYesu isandla singayisho lento ethi we njalo
Hallelujah, sisandla sikhuluma. My God. Kukho language eningayiva kakuhle. 6 to 6. Whoa. Whoa. Whoa! Yay! How? Mina ngithi sabetha le chorus manje Mrs. 2. Oh, 6 to nicela 6 to 6. Nicela 6 to 6. Friday lo wangomso. Ngokuzayo niyawucela u6 to 6 hayi ke uyeza siqhobeleni isandla esikhulu sho hayi ninesimanga emthatha khani siqhobela isandla esikhulu kodwa ndiyayithanda indlela enenza ngayo sizonilethela abazalwane soon kungekudala sizomletha u6 to 6 apha emthatha nibe ready nokukhulekele nokukhulekise egameni lenkosi molweni emthatha molweni kaniqhobela uyesisandla esikhulu sihlale phansi singahlala phansi aba bebahlele phansi ningakabahlalisi ngicela beme bahlalise officially if bohleli ndingakasho kubahlala phansi ima wethu ungafuna sikukhombe phambi kwabantu sakhomba phambi kwabantu sizakhomba phambi kwabantu hayi bonitheni uhlala ngapha because benihleli imani ngenyawo kwelicalele ngapha babonile abantu seningahlala phansi baqhobeleni isandla esikhulu inkazimulo yakhe igcwele amasu
phezulu ke nomhlaba hallelujah Kazimula Yoni kwele Asimkhobele isandla esikhulu uThixo wethu siphakamise izandla siwavale amehlo ethu siwagobise amakhanda ethu bawethu ongcwele Thixo wethu onamandla bawegameni elingaphezulu kwamagama onke akhona ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba ngaphansi kwamanzi bawethu ongcwele siyabulela Thixo wethu sibulela umzuzu sibulela usuku sibulela iawa osipha lona bawethu namandla bawethu ongcwele egameni lenkosi ethu Yesu Kristu kawuthatha indawo yakho in the mighty name of Jesus wahamba ebusuku sizwa amandla sizwa ugcobo lwakho sizwa umlilo ngegama lenkosi ethu Yesu thulisa yonke imimoya in the mighty name of Jesus Christ bawethu namandla siyabulela Thixo wethu uzuko lonke Thixo wethu sithulungo lwakho imbeko amandla ubukumkane bukufanele Thixo ngegama lenkosi ethu Yesu Kristu ophilileyo kasimkhobela isandla esikhulu Thixo wethu asimkhobela isandla esikhulu asimkhobeleni isandla esikhulu asimkhobeleni isandla esikhulu khobela isandla esikhulu in the name of Jesus oh hallelujah glory to Jesus amen singahlala phansi ebukhoneni benkosi ethu Yesu praise the Lord siyaphinde siyabulisa wonke umuntu okhona endlini egameni lenkosi ethu Yesu siyabulisa bonke otata sibulisa bonke omama sibulisa ulutsha lonke egameni lenkosi kanti baqhobela isandla bonke abantu endlini yenkosi siyabulisa iteam yethu chorus leader bethu abahlabelela kamandi okoko bayibambile kusukela ngomvulo de bengokho basayibambile kanti baqhobela isandla amavoice abo awakashi yonke into i-right alibonke igama lenkosi ngokukhethekile siyabulisa bonke abotata bayifundisi abakhona phakathi kwethu cela bazalwane sibaqhobela isandla esikhulu utata bayifundisi balapha ekhaya ifundisa undlela simqhobela isandla esikhulu egameni lenkosi fundisa ukhondlo besiphathele inkonzo ama testimony namhlanje ngiqhobeleni isandla esikhulu siyanjelwe Nkosi yami phakathi kwethu nomhlobo wami umuntu kaThixo tata uMhwetshana praise the Lord umfundisi wami asimqhobeleni isandla esikhulu umfundisi uMhwetshana praise the Lord siyambulela uThixo konjani napha emthatha nemazi ngokuba ngubani no naze ayiseyandlule kayongama manje sekumkhonzi kaThixo yabantu abaningi bazi uyongama kodwa ke ngumuntu kaThixo umqhobeleni isandla ke umfundisi uMhwetshana hey ndiyabulela mfundisi wami ukuthi ufike apha eIgeli ngoba kuke kwaba nento kwathiwa uMhwetshana lona yabona ukuvela kwakho ke umuntu kaThixo uzohlamba igama lakho because abanye abantu bebazawudibana nawe pha emall
bakubuke bakususe phansi baye phezulu bakususe phezulu baye phansi. Uyayazi motsi into yabantu kwenzeka kuhle tata wami wavela egameni lenkosi ethu Yesu ke utata uMkhwetshane ke kulezi nyanga eziphelile wazithi last month okanye kulezi zinyanga eziphelile before iphasika waba nemvuselelo enkulu kuphi kutsolo. Utsolo ayindiyani woyika kulanda ukuthiwa utsolo because kwenzeka izinto pha kwabhafu abantu kwenziwa ngathi yo Thixo ukhona ke phakathi kwethu ke namhlanje umfundisi uMkhwetshane siyabulela mkhonzi kaThixo ukuthi ube khona uThixo akusikelele aqhubeke akusebenzise egameni lenkosi. Mqhubeleni isandla esikhulu bangcwele egameni leYesu. Amen. Siyabulela kakhulu without wasting any time sicela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika abakhona phakathi kwethu abathi it's my first time ngiyaqala ukufika namhlanje apha endlini. Phakamise nje isandla sakho ungoyiki mama wami hawu Nkosi yami Thixo baqhubeleni isandla esikhulu baqhubeleni isandla esikhulu baqhubeleni isandla esikhulu ngiyakubona pha emva ndiyanibona pha emva baqhubeleni isandla kakhulu bangcwele egameni lenkosi ethu Yesu. Abe bakhona kususela ngomvulo tube namhlanje cela nabo baphakamise isandla ngifuna ukubona from Monday until today okanye until tonight ngaba bonke aba baphamisa anibaqhobela isandla ke nibaqhobela isandla ke nibaqhobela isandla. Hallelujah. Siyabulela kakhulu ke bazalwane ndike ndayitsho into yokuba ukuba siqhubeke la ngomso ixhomekeke kini bangcwele kodwa xa ndibona indlu ichitheka hayi engathi nangomso ziyakhala mesi. Yima mfundisi. Okay. All right, sizayithetha i-team yami ye-media bangisayinela Nkosi yami ukuthi baba ube aware ukuthi si-live sisemoyeni namhlanje. Angithathe leli thuba ngibingelele bonke ababukeli be-Eagle Mountain Prophetic Ministries International kwazinto ziyenzeka kuzo zonke indawo la nisibukele khona. Molweni emakhaya, molweni kumakhaya ngamakhaya, molweni kumizi ngemizi, molweni kwidolophi ngedolophi, molweni kumazwe ngamazwe, molweni umhlaba wonke, molweni Dumelange abusheni lotshani siyanibingelela riyadumelisa kalina le matlala morena Jesu a re ba shapeleng matsoho. Abantu basamthatha base-Eastern Cape bayasazi kaloku iSuthu. Basuthu bateng mo. Bateng Basuthu mo. Abekho but abantu balapha bayasiva isiSuthu. Wasuthwa mme awusi. Wasuthwa ngwane silwena wasuthwa. Wasuthwa. Akotlo ntshwara letsoho ke batla go bona hore wa utlwa na. Tlo ntshwara letsoho. Zakhala ngembambeni hayi ngembambeni tlo ntshwara letsoho ke batla go bona hore wa nkutlwa na. Mana sisi uyaphi sisi usende shuba uyaphi askisi mama Kitlo tshwara letsoho ntate. hayi mushapele matsoho maneso utlo ntshwara mruti letsoho ngikhulume ngeSuthu ngababombi because ngifuna ukubona uba uyeva na. Hayi uyivile lo mncinci siphelile iSuthu sakhe endleleni emqhobeleni isandla onaye uye. God bless you mntana wami enkosi asiqhobeleni uYesu isandla esikhulu. Siyabulela kakhulu ke bazalwane iyaqhubeka ke imvuselelo yethu ngamandla amakhulu ngomso niphinde futhi nimeme ni-invite abantu bangakho abantu abaphethe i-CV zabo namhlanje uzakhulekela i-CV namhlanje abantu abaphethe i-document zabo kusho ukuthi abantu basemthatha bayaphangela khange nditsho banize ne-CV zeni
onizawubamba ngokholwa. Okay, kulungile bazalwane, inkosi uThixo anisikelele. Vele izinto zikaThixo zisebenza ngokukholwa. Ndicela singamoshanga ixesha singene ezwini lenkosi egameni lenkosi ethu Yesu. Izolo kune teaching bengiyenza yoku enlighten the church okanye yoku empowerisha the church. Abantu bayiqonde into yethu yokukhonza ukuba asikhonzi nje sikhonzele ukuthi xa ndibhubhile okanye kuvela isifo ekhaya ndikhonzela ukuthi kubekho utata umfundisi. Sindlulile kuleyo, kodwa xa uvelelwa yingxaki lecawe ke siyangcwabelana bazona, ungabi ningoyiki if kungafikanga mna esingcwabeni kuzawufika babafundisi enisebenza nabo. Ningoyiki, ningeva abantu bathi he nihamba nithatheka, xa ungavelelwa yingxaki uzawuthini? Abantu kukude eThekwini, hayi bakhona balapha eMthatha. Yabona xa sekusuke mina kwavela mna uhlale wazi ukuba suke sokonakele kakho, uzawubetha impurampura yam ndibethe ikhololo yam. Yabona ke, yabona xa ufuna ukundiva kakuhle ndishumayela ubofika apha endishumayela khona esingcwabeni anishumayeli ndiyahlola. Kusindiswa nenxila lithi tata ndiyamfuna lo Thixo umshumayelayo. Ayibomolweni, ayibomolweni. Qhubelani uYesu isandla esikhulu. Right. Ndiyacela siyabulela kakhulu kubo bonke abaqala ukufika namhlanje. Siyanamukela, siyavuya kakhulu ukuthi sibe nani. Sikhona apha bazalwana siyindawo uzawude kubuye uYesu azolanda ibandla. Haleluya. Kodwa nje sikhona every Sunday. Inkonzo yethu iyaqala nje ngo-9 o'clock ukuya pha kubo past 12. Umoya Ngcwele mayihlile nango-1 iyaphuma. Xa esehlele sihambele uThixo because iinsuku azifani. Kwezinye iinsuku uThixo wehla ngamandla, ixesha lethu esilibekile lithi ukwendlula. Kodwa ke icawe yethu ke every Sunday 9 o'clock iyapha kupast 12 siba khona. Then every Monday sinenkonzo ke yomkhuleko, kuyathandazwa. Alibongwe igama lenkosi. Ya kube khona isakhona inkonzo abomama apha senayivala. Isakhona kuzofanele niqale bomama ayivuke manje. Ayivuke inkonzo yomama. Bomama ekwazi icawe ukuthi ibe nabomama kodwa kungathandazwa, ungabikho umthandazo womama, ayibe khona egameni lenkosi ethu Yesu. Haleluya. Nolutsha neyouth nayo ayiphinde futhi ivuke egameni lenkosi Yesu. Sake ndithi uthetha kancinci but ke ngifuna ukuthi singene ezweni lenkosi tatam ukuba nje nomuntu ongutata. Ndicela ukukubamba isandla tata. Uthi xa kusikelele tata enkosi. Insekelelo zikaThixo. Amen. Siyabulela kakhulu. Bazothi othina uyasishiya utata. Kulungile mfowethu. God bless you. Kulungile. Wena songalapha ekhaya wena. Amen. So siyabulela kakhulu tata ukuba nawe umuntu ongutata nje balekile kakhulu. Kwezi icawe zethu kwezosindiso sidle ngokuba nomama abaninzi nosisi abaninzi. Abotata siyashoda ngabo. Ndike ndathi ukuhamba hamba apha eMthatha ndabona ukuba hey kukho indawo apho otata baphelela kuzo. Ndabona uba otata xa bangafumaneki ezicaweni baphelela kwezi ndawo. So ndiyathandaza ukuthi ukuba azihambele lezo ndawo bakhululeke otata. Ndiyabakhulula botata nabobhuti baseMthatha. Nani kuzafanele nikhulekile kakhulu ke bomama bam nani bosisi. Sana ukurelaxa xa nifika apha. Usawukhonza umtshato do kanti umyeni wakho ubanjwe phaa kulaa ndawo. So le nto izawubiza kuba wena ujule emkhulekweni uThixo amkhulule phaa. Haleluya. Xa nje ungumntu ozimisela uba ngenye imini ndiyafisa nje ukuba nomntu wam. Sendisho ukuba ngenye imini xa unephupho lokuba nomntu wakho kuzawufanele ukhulekile mntase. Haleluya. Umntu akazi ukuza nje.
lo uzawuza nje uza kubamba ngetanga kubambe athi awuyi ecaweni apresse ilokhuzana zakho apha ingcengce azithi athi awuyi lapho. Kodwa xa uthandazile umfumane kuThixo uzathi khululeka nkosikazi hamba okhonza. Uyayiva ke into? Kamqhobela isandla uYesu kakhulu. Right. Umuntu ofundayo asifundele iBhayibheli. Iservice okanye imfundiso embendiyenza izola ndigqibezelanga ishiyekile but isayigqibezela ngenye imini kodwa okuninzi about 95% ndidelivery nokho isashoda ke kusashoda la 5% okuba why kubalulekile ukuba sibe nezinkonzo or the ministries ezi5 ezibizwa ngokuthi i5-fold ministry. Sithethile ngazo ke izolo sathi ke ngabapostili, ngabaprofeti, ngabavangeli, ngabashumayeli, ngabafundisi noma othisha bezwi likaThixo. Amen. Namhlanje ngifuna siqhubeke because ngizawukhulekela namhlanje nangomso uzophinda futhi ngikhulekele ndibeke izandla kubantu, beke izandla ebantwini. So ndiyacela ke osifundela kakuhle iBhayibheli okwazi nje ukufunda kahle isiXhosa kwangathi xa efunda angafumana la version kandikhoyo. Ndiyayithanda la version kandikhoyo. Ozawufunda sifundele ngale version ethetha ngondikhoyo. Haleluya. Incwadi yabaseFilipi isahluko esika 3 iverse elika 10. Umkhonyana nje senkonjuzwa ukuthi lokhu uyangiqhemeza, hayi ngiqhemeze umkhonyana. Ngishaye umkhonyana ngifuna ukuma kahle ndoda ngoba ndimhlapha esithombeni. Hayi mina bazalwa ndi photogenic xa ungalijongisisa kahle. Enkosi umkhonyana bendithi xa kunikezwa ithuba labantu abafuna ubulela uThixo bendithi uzawunyuka okanye umakoti anyuke. Umakoti unyukile bendithi uzawuza apha phambili. Athi nami bazalwa ndilethe ubunqina ndizobulela ukuba umamezala wam uThixo wenze umangaliso ufumanekile namhlanje kuseni wavuka wathi ndiyahamba ndiyemsebenzini ndiyophangela. Sithetha nje besemsebenzini namhlanje uphangele umama uThixo umkhululile. Asimqhobeleni isandla esikhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Ongasifundela kwabase Efeso noma Philippians chapter 3 verse number 10. Philippians chapter 3 abase Philip chapter 3 verse 10. Kwabase Philip 3 verse number 10 thetha ngamandla ovuko amandla kaThixo. Hallelujah. Praise the Lord. Kulungile mama funda ngayo le oyiphethe. Ifundi kho. Amen. Apha stage ukhona undikho? Akakho. Okay, kulungile mama ungafunda. Philippians chapter 3 verse number 10. Ndike ndayikhuza ke le umuntu ozawuqala athi ngifuna umuntu ozawuhlala endabeni. Qonda apha ithole elifele khona ungayifuna funa imali. Ukuba ndimazi kwanamandla wonke lwakhe nokuba ndibe nobudlelwane naye ngenhlungu. Khawuqale pha ku2. Waye noma ungaqala ku1 uye ku3. So that sikwazi ukuthi siyibambe kakuhle because abanye abantu iBhayibheli abayifundi. So ndizawuzama ngako konke ukuthi ndichazela abantu. Amen. Amen. Ungafunda ke mama. Elokugqiba bazalwana bam. Elokugqiba bazalwana mama khawume ujonge kwelicala. Ungaqondani nespeaker. Yeah. Elokugqiba bazalwane bam. Elokugqiba bazalwane bam. Vuyani nasenkosini.
vuyani lisenkosini. vuyani nisenkosini vuyani nisenkosini Ukunibhalela kwezi zinto ukunibhalela kwezi zinto akunqenekile okunene kum. okunqwenekile okutheni Okunqwenekile okunene kum. uFilipi abaseFilipi mama abo Ewe tata chapter 3. okay qhubeka Ke nina kuyaninqabisa. imaki ikho into engathi kakuhle Verse 1 tata. miye ku verse 1 khawuye pha ku verse number 9 and 10 izawuthatha ixesha leka uzawufika kudala pha ku 10 Ndifunyanwe ndikuye ndingenabo obam ubulungisa. Abo basemthethweni ndinabo. Bungakukholwa kuKristu. yeah Ubulungisa ke obuphuma kuThixo ngalo ukholo. Verse 10. iwe Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Nokuba ndibe nobudlelwane naye. nokuba ndibe nobudlelwano naye ukuba number 1 ndimazi ndingagqini ekumazini kepha ndibe nobudlelwano naye Ngentlungu zakhe nentlungu zakhe ndifaniswe noko kukufa kwakhe. ndifaniswe nokho ukufa kwakhe enkosi ma Amen. fundani bantwana ninendile esikolweni ngicela ngeleka George kanikhumtshe abantwana bami kudala sikhupha ischool fees akho school fees esawambela mahala apha abantu ufanele bakhumtshe khumtsha Philippians chapter 3 verse 10. funda makoti That I may know him that I may know him and the power of his resurrection asibambeni ke bazalwane number 1 that I may know him kodwa ingapheleli ekumazini yena yedwa kodwa namandla and the power of his resurrection kodwa namandla akhe ovuko and the fellowship of his suffering, and the fellowship of his suffering being made conformable unto his death, being made conformable conformable confirmable confirmable sisithetheni bantu benkosi sakhutshwa ischool fees abazali singoyika uthetha confirmable evakala umuntu ongena edolophini nomuntu ongena ekhaya ndinesangena emakhaya bezothi confirmable manje le genge engena edolophini ithi confirmable phinda makoti bambani bazalwane sengiyothandaza verse number 9 okanye hlala ku10 hlala vele ku verse number 10 bacima ibane makoti mntana makaze kwenze nje msizeni bangcwele zonke zicimile bawo xa thilahlekayo ngoloha bolweli hlalundi fundi subuthi manenze ngicela wonke umuntu andiphe indlebe ndifuna ukukhuluma okanye ndithethe ngamandla kaThixo ahlula abathakathi ndifuna ukuthetha ngalo Thixo ongabazwa ngabantu ndifuna ukuthetha ngalo Thixo oletha questions kubantu
ukuba xa enguThixo why because abantu bano why but namhlanje uThixo uzayiphendula yonke imibuzo because uThixo esimkhonzayo akafani nezinyanya akathethelwa uyazithethela unomlomo wokuthetha into nje uthetha ngezenzo haleluya into yakhe isebenza ngezenzo kukho abantu after lemvuselelo bazothi nyana nambona uThixo kulamvuselelo hayibo haleluya verse number 10 makoti sambe mntanami that I may know him that I may know him and the power of his resurrection and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, and the fellowship of his suffering being confirmed be confirmed to his death, to his death. Pinda mntwana, pinda. that I may know him That I may know him and the power of his resurrection and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, and the fellowship of his suffering being confirmed to his death. to confirm to his death. Ngesizulu Verse 10. sambe striker lashonla Ukuze ngimazi yena ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe namandla ovuko lwakhe yokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuse ngokufa kwakhe phinda futhi ukuze ngimazi yena ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe namandla ovuko lwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe nokuhlanganyela ezinhlungwini zakhe ngimfuse ngokufa kwakhe ngimfuze ngokufa kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ukuhlanganyela ukufellowshipa ingxaki yethu asibambe nazo izinto ezi3 bese ngidedela amandla ngikhulula amandla kaThixo phezukwa phinda strike sa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe ukuze ngimazi yena namandla ovuko lwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni yakhe ibandla lanamhlanje number 1 liyamazi kodwa linawo amandla number 3 bayamazi uThixo but abahlanganyeli enhluphekweni yakhe awukwazi ukuba ngumzalwane osindisiwe kodwa ungahlanganyeli enhlungwini kaThixo kanye enhlungwini kaYesu because xa ungumzalwane kuyahamba izinto zihambe kakuhle kodwa kufika amaxesha apho khona ubomi bakho buyachallenjwa kufana undlule ezintweni ezibhlungu ungadideki bathi abanye hayi kawuthandaze kakuhle mhlambe kunento oyenzile uthi bazalana ndenzanga nto ndiyathandaza ndiyazila ndiyanikela ndenza yonke into athi omnye umntu hayi inoba uthandazi kakuhle akazi ukuthi uhlanganyela enhluphekweni yakhe awukwazi ukuhamba naye awukwazi ukukholwa nguye kodwa ungahlanganyeli enhluphekweni yakhe inhlupheko yakuhlala phansi mfundisi inhlupheko kaYesu ilanto ehamba noma ngathiwa uthandaza kangakana noma ngathiwa ubamba 40 days fasting kodwa inhlupheko kaYesu kumele uhlanganyele kunezinto okumele zikwehlele ebomini bakho soze uhambe noThixo ungahlaselwa zizinto
kwezinsuku abazalwane bangaba nama-challenge batshintsha icawe ayi kwangathi izinto azisenzeki ngapha bahluleka ukuhlanganyela enhluphekweni yakhe. Bazalwane, mawukholwa usindisiwe uyathanda awuthandi enhluphekweni kaYesu kumele uhlanganyele. Kunezinto uThixo eziza kwehlela ezinye uThixo uzaziyeka hayi ngoba hluleka kodwa fanele aziyeke so that ipain yokukhonza uThixo kuzomela uhambe uyive so that ungazobuyela emumva. Uthi umhlabeleli wengoma, when I remember what the Lord has done, I will never go back. When I remember what the Lord has done, andikhumbula into uThixo andenzela yona soze ndibuyele emumva. Why kulula kubantu uphindele emva is because abahlanganyelanga enhluphekweni yakhe. Umuntu ohlanganyele enhluphekweni kaThixo soze abuyele umva. Hayi mbuze kuba uyahlanganyela namezwe uyahlanganyela uyahlelwa zizinto wenza njani xa wehlelwa zizinto uyahamba ubuyela umva akubuyela umva ngawuqalela umeza le ndayikhetha le ndayithatha ayinayo reverse iyaphambili njalo. Ndingathetha apha eMthatha namhlanje. Ndingalithetha ivangeli likaYesu namhlanje. Ngoba kwezinsuku siyakitazwa. Siyagcinwa nje ezicaweni ukuhambisa ixesha. Apha samphisa ixesha samphula uThixo samphula uYesu kubantu because ixesha liyafika. uYesu uyabuya ukuzothatha ibandla lakhe. Sifuna xa uYesu emapha emafini sihambe sihlutwe sihambe naye. Uyaxoka uSathane kawuthinta ababili abathathu uthi ndihamba noYesu andisali apha. Andisali apha. Hayi usala othanda. Sali apha. Siyandibetha, ndiyathukwa, ndiyahletywa, ndiveza ku-social media emva kulaa ndingayi khona. Kuthethwa ngam kuWhatsApp, kuthethwa ngami kwantontoni, kodwa phambili kulaa ndiya khona. Emva andibuyeli. Hey, uThixo alisize ibandla lezinsuku. Kwathethwa ngawe, kuyathethwa pha. Hayi ndiyayeka mna. Ndiyofuna enye icawe wewe. Mntana sekhaya, xa uzawuhamba ecaweni uhanjiswe yintlebo, hanjiswe kuthetha, mamela ndikuxeleleke. Ayikho icawe ekungahletywa kuyo. Isengcono le. Kwaze kuyathethwa kwezinye uzawufakwa nesibhakela. Wena ubazi abantu xa sele becasukile bayaphuma emoyeni bangene enyameni. Umuntu akubethe ngesibhakela athi entombi wazwa ndiqhala kakubi mina ndiyintombi yakwaDlamini ndisale emadlamini. ODlamini ngobani? Bakhona oDlamini. Khawutsho oDlamini ngobani? Athi undijonge kakuhle. Mina ndingujama kaSijatu. Ndiyayibetha intombi, ndiyambetha umama. Kwezinye uzawubethwa. Zingcono ezesathetha. Kwezinye zathi uphuma icawe. Isinwele mama zawuhamba emoyeni zawuphapha emoyeni pha. Iwiki izawuphela izawuhamba le.
badlula abantu bathi nayibona ke into abantu abathi bayakholwa kanti kube uthulile mntana sekhaya kuyathulwa kwamanye amaxesha. Hey, uyabona uThixo wandipha into yokuthula. Baze bathi abantu hayi noba mhlambi kunento ayazi ukuthi enathulile kuthethwa ngayo. Ndafunda iBhayibheli mina ithi thula. Uthi uThixo thula. Suthetha thula. Susiphendulela suzilwela. Mina Thixo ndiza kuphendulela. Bambani. Ivangeli lika Yesu bafundisi. Singavumi ukushumayela ivangeli sishumayele uYesu kubantu. Kodwa amandla ovuko angabikho. Inhlanganyelo ezinhlungwini zakhe ingabikho. Ibandla abazalwane kumele bahlanganyele enhlungwini kaYesu. Mamela inhlungu uyi-invite uthi izanhlungu izuzondibamba. Automatically yona iyazenzakalela iyakwehle. Whether uphila right whether uphili right kodwa i-challenges ziza kufike. Xa zifika mntana sekha ungaphindeli umva. Bekezela hlala uThixo adayitshintshe imeko. Bafundisa ibandla ukwazi ukuhlala. Hlale sebakunyathela ubhonsu bakunyathela ucicana uve kuba wandinyathela lo mzalwane kodwa uhlale. Ene xa uhlala ungahlali ngesisodwa. Umbona ukuba lo usendleleni. Uyambona uba lo ulinde nje touch the move. Ozandithinta basoza baphinde banibona apha. Hlala. Yeyihlala mntana sekha hlala sele kuthethwa ngawe hlala. Kuyahlalwa kuThixo. Asihlali xa izinto zimandi kuhamba kakuhle. Sihlala noma ngabe izinto zihlala akuhambi kakuhle kodwa siyahlala. Sihlala abantu bathetha ngathi badibane bahlangane ngamagama ethu kodwa sihlala kunjalo. Ingxaki abantu bahlala kumfundisi. Xa uhlala kumfundisi usengxakini. Akuhlalwa siyaya ecaweni. Siyabahlonipha abakhonzi bakaThixo kodwa sihlala kubo sihlala kuYesu. Umfundisi ngumuntu. Umuntu wenyama umfundisi. Ungeve enye into ngomso. Xa uhlela ukuCharles hayi sengihleli nje ngoba uCharles esiza. Akuhlalwa kumuntu. Kodwa kuhlalwa kuThixo. Because umuntu uyanyakaziswa. Ndingumuntu mina. Bafika umuntu adinyakazisa andidrivise kabuhlungu pha endleleni ndibrike nami ndithi M4 ndehle nami ndibethe isiphakele. Ngithi abazalwane bathi yo umfundisi weni simbona bethu umuntu. Kanti ndingumuntu. Haleluya. Kodwa xa uhleli kuYesu ndiyayithanda into yokuhlala kuYesu. AyikuYesu kuyahlaleka mani. Hlala kuYesu xa umethemba uYesu uhlala kuye. Ukuthi ziphethe izinto kuphethe bathethe ngawe abaye kuYesu bathethe bagqibe. Xa sebagqibile afike uYesu akonyule akuphakamise bathi hayi nguye lowa hayi nguye lowa selafikile uYesu ngelo xesha. Kukho abantu azobaphakamisa apha sowuphakanyiswa nguThixo. Haleluya.
Kawuthinta umeza uthi meza meza meza. Liyeza nawe lakho ixesha liyeza. Liyeza 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 liyeza. Liyeza liyeza meza liyeza. Thetha ngamandla ovuko. Mahluko phakathi kwezicawe negospel ezikho. Igospel kaYesu ndathanda yona. Because ulo esimlandelayo wafa njengazo zonke inkokheli. Ezinye inkokheli xa uyapha emangcwabeni ufika pha ufumane ithuna, ufumane ingcwaba. Phakathi kwengcwaba kukho amathambo omile athe, kukho amathambo akhamsila athe, enzenje athe. Xa uya kula kaYesu, kweli kaYesu ingcwaba li-empty, akakho. Uyaphilo Yesu kanti apha amathambo kalo Yesu. uYesu wafa ngosuku lwesithathu, wavuswa kwabafileyo. Bakhona abantu ababelandelwa inkulungwane ngeenkulungwane zabantu, nanamhlanje zisekhona iinkolelo zabo, kodwa amandla wekho. Kodwa bangcwele, xa ungaya ethuneni uzafika amathambo abo, kodwa xa usiya ethuneni likaYesu awekho ambatha. Alalumeza kakho ethuneni, uvukile, vukile ingonyama yesiteko sikaYuda, vukile umdala wentsuku, vukile u-Alfa, vukile u-Omega. Utshilo wathi mna ndisiqalo, ndisisiphetho. Vukile ingonyama, bathukuthela abathakathi, bathukuthela abaloyi. Vukile uYesu. Sihamba nje, sihamba ngamandla ovuko, siphilisa nje, siphilisa ngamandla ovuko. Ivukile ingonyama yesiteko sikaYuda. Vukile ingonyama, uthinta ababili abathathu uthi uvukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama. Thinta ababili, uthinta abathathu uthi ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile ingonyama, ivukile, ivukile tatami, ivukile, 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 ivukile. Thinta ababili, uthinta abathathu uthi ivukile, 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 ivukile ingonyama. uYesu ivukile, khawuthi ivukile. Ayikathune ithuna likhathile, liselelo dithuna likhinqiwile. Phumile uYesu right now, uhleli ngakwesokudla sikaThixo. Uyanxusa, uyathandaza, uthandazela mina, uthandazela wena. Yamemezela namhlanje kuzo zonke izinto abakuthakatha ngazo, kuzo zonke izinto abakubambe ngazo. Namhlanje ngizomemezela ifreedom, ngizomemezela inkululeko. Uyaphuma, 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 uyakhululeka. The devil is a liar. Ngithi uyaphuma, siyaqasuka izibopho, aqasuka amaketane. Hey! 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 Ushata parata, ushanda makosaya, ina mababosaya, yanda na bababosa. Hey! Ushanda makusa. Hey! Ushika parata, usha parados. Omoyondwele, ushika parados, ushanda maha. Hey!
Yay! 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 Hallelujah! 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 Khona uThixo, khona uYesu, akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla. Yakaparadosa, iparadusha, yeah, yeah, kusha, ina mabababos, ina namasaya, ikaparadosh, ikapapapapapapa, ikaparadosh, ila bababababa, yala babababos, yala bababababa. Yandala bossa, yandala babobos, yataka bossa, ikaparata, kwabisaka ushana makosaya, shana bababossa, ina makosaya, shaisanta sako, kwabisanta sako kwaberu moindwe, ifugidi konya, agakwa tune. Ituna liselelotwa ifugili khonyana ankathalu bamagqwika kule ndawo athini ngobomi bakho andikhathali izibingelelo zale ndawo ukuba zithini ngobomi bakho ndizomemezela into yodwa amandla ovuko amandla ovuko amandla ovuko akashula isibopho. Hey! 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 Bantu basemthatha ndizomemezela, bantu basemthatha ndizomemezela amandla ovuko. Ifukile ingonyama yesiceko sikaYuda, ifukile, ifukile kanti iqhwebela isandla. Shaya isandla sakho, vula umlomo, ekamadosika, ikapapayata, ikaparadosha, repepepepepe, shaparadakaya, shataparagos, shuparados seterebeha, shunananamakosaya, repepepe sikapara, riparadosha kata. Rina mama babosha kwabisanda sakho vula umlomo wonke umuntu athandaza wonke umuntu akakhuleke in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Karababa setelebebe shanda baba yandela boshikabaya ikapaya doshata ikapara inamababosaya yandakabosha kwabisandla sakho vula umlomo wonke umuntu akathandaza ogulayo akacela uThixo amphilise ofuna umsebenzi akacela uThixo amphe umsebenzi oboshiwe bakacela uThixo akashula izibopho akashula amaketango. Come on Mthatha. Pray now, pray. Pray now, pray. Sheka paradosha. Ika papa. Abangugele makaya. Pray right now. Pray right now. There is superpower in this place. There's so much anointing in this place. Join us, those who are watching us. Join us, Ikamama. Yela babo satapa. Ikanda bakosa ya babo satapa. Rika pasuta parado. Rikata yanteke. Yela babo saya mama babo sikapa babo sa. Yela bosaya ikata. Ikata la babo samakusaya. Ya parato sikapaya.
Baba sikosha madimoni. Baba sishisa madimoni. Baba sishisa imithi yamathanga. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Ayasha madimoni. Ayasha madimoni. Ayasha mathanga. Ayasha magwika. Ayasha magwika. Ayasha magwika. Ngegama lika Yesu wasa Nazareta Moko Santa Paya Liparadosha Ikatakata Iparadosh Inanana Bababosa Yandala Bosa Yandala Bababosa Ikaparadosh Ikaparadosa Gitumelum lile makaya Gitumelum lile makaya Siyashikodo Ayasha matimo Siyashi ibingelelo Ibingelelo zobumnyama Ama altar zobumnyama Ayasha 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 Ngegama lika Yesu Ngegama lika Yesu Ngegama lika Yesu Ngithumela umlilo Ngithumela umlilo Thumela umlilo Thumela umlilo Thumela umlilo Emsebenzini la usebenza khona Ngithumela umlilo Ngegama lika Yesu Ngegama lika Yesu Ayasha madimo Ayasha madimo Bayasha mathanga Yes, 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 yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus. Fire right now. Fire. 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 Fire! 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 Shekela bossa. Indola bossaya. Indola bobossa. Indola bobobossa. Indola bobossika. Intolobo Santa Ontolobo Sika Papa Shikatala Baba Saya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Baphila abantu bakhululeka okungenzeki kubantu uThixo wethu kuyenzeka khwebela isandla esikhulu khwebela isandla esikhulu oshanda makhosaya ilaba baba boseke ilaba baba baba inamambosa imama makushanda Irapapaposete Rapaya Kapos Iapakoshataka Inamababakushateke. Yes, 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 yes. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Mighty Jesus. Khwebela isandla kakhulu. Khwebela isandla esikhulu uThixo wethu. Khwebela isandla, mkhwebela isandla, mkhwebela isandla. Mshayela izandla, mshayela izandla uNkulunkulu. Oh yes, Lord. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah,
Yeah, yeah, yeah. Shama mama saya mama bote mama. Eka parados. Rimakushataria mama bosa. Thank you, Jesus. Kabeli Santa kakhulu. Kabeli Santa kakhulu Thixo wethu. Kanimkobeli Santa, kanimkobeli Santa. Ivamandla ovuko phakathi kwale ndawo. Oh, glory to Jesus. Ake siphinde bangcwele simqhobele isandla esikhulu. Noma bayiswa engufeni bethembikazi lemva. Noma bayiswa engufeni bonabe thembikazi. Noma bayiswa bona bayiswa bona bathembikazi. Noma bayiswa bona bayiswa bona bathembile. Oh, my Israel. Oh, my Israel. When I'm a tembile. Oh, my Israel. Oh, what on Gosia Montwele. Bonabatembile. Bonabatembi, batembikazi. Abengoba, abengoba na batembila. Oh, bona bathembile bathembikazi abengobana bathembikazi. Kasimkhobela isandla kakhulu uThixo wethu kube lowo nalowo avula umlomo wakhe abulela uThixo ngamandla ovuko abulela uThixo ngento uThixo ayenzile ebomini bakhe. Kamkhobela isandla kakhulu uvula umlomo ubulela.
Oh, thank you, Jesus. Ndizacela ukubeka bonke abantu abakhona apha isandla egameni lenkosi ethu Yesu. Abanye bazovela kwelicaleni ngapha, abanye bavele kwelicaleni ngapha, sawudibana apha. Uzovela umuntu apha, kuvela umuntu apha, nibeka isandla. Anqobo ubeka isandla uphindele umva, ubeka isandla uphindele umva, ubeka isandla uphindele umva. Kaniqhobela uYesu isandla esikhulu egameni lenkosi. Abaphethe iCV zabo bazaziveza. If iCV yakho isefonini uzoveza ifoni yakho egameni lenkosi. Abaphethe ama-CV abo lawa lokhuza nama-envelopes abo zawubeka isandla phezu kwale envelope yakho ene-CV yakho. Ekasike siphakamisa isandla thina sonke egameni lenkosi ethu Yesu. Baba wethu ongcwele, Thixo wethu onamandla, shumelile izwi lakho lifakazele Thixo wethu ngezimangaliso nangomsebenzi. Baba, egameni likaJesu wonke engizomthinta ngibeka isandla yenza umangaliso Thixo wethu kubantwana bakho ngegama elingaphezu kwa wonke amagama, igama lenkosi ethu Yesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kasimqhobele isandla esikhulu Thixo wethu egameni lenkosi. Singeza bazalwane, izane abanye bavele kwelicala, abanye bazovela kwelicala. Sawudibana apha enkundleni, zawubeka isandla ngegama lenkosi ethu Yesu. Praise the name of Jesus. Nime nithi ume ukhangele kwelicala ngapha kimi. Yes, yabona njengoba amile usisi. Nkosi yami Thixo. Hallelujah. Praise the Lord. Mighty Jesus. Baba, ngiyaziculisa izandla zami egazini lika Yesu. Kube lona lo engizomthinta Thixo yenza umangaliso. Naba abanye bangibukele Thixo wethu emakhaya. Bathinte emoya ongcwele, bathinte emoya kaBaba. Bawethu namandla ezizandla uzithambisile, uzicobile. Ngiyabathinta basemakhaya. In the mighty name of Jesus. There's no distance for prayer. There are no barriers for prayer. Father, may your anointing touch them. In the mighty name of Jesus. I command every spirit and I command every demon to go. In the mighty name of Jesus. Yonke imithi yabathakathi, yonke imithi yabaloyi iyanqotshwa right now, iyahlulekiswa in Jesus' mighty name. Qabela nothi owethu isandla esikhulu ningahlabelela egameni lenkosi ethu Yesu. Thank you, Jesus. Fire of the Holy Ghost. Jesus. Jesus, mighty fire. Fire of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Christ upon you. Fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Power of the Holy Ghost. Touch. Power of the Holy Ghost. Touch. Power of the Holy Ghost. Touch. In the mighty name of Jesus. Power of the Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Jesus, mighty name. Power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Power of the Holy Ghost. Power in the name of Jesus. I command every spiritual attacks in the mighty name of Jesus. Power of the Holy Ghost. 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 Super. Power of the Holy Ghost. Power. Power in the name of Jesus. Power. Power. Power in Jesus' name. Power in the name of Jesus. Power in Jesus' name. Power in the name of Jesus. Power. Power. Power in the name of Jesus. 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 Jesus.
Jesus. Jesus. Koshata paratos. Jesus. 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 Mighty Jesus. 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 Hallelujah, Sunday school. Oh, hallelujah. Kasimqhubele Sunday school umoya ngcwele. Praise the Lord. For the last time bazalwane ngicela siqhubele uThixo elikhulu ihlombe. Hallelujah. Praise the Lord. Thixo anisikelele egameni lenkosi ethu Yesu. Babukeli bethu siyabonga ukuthi uthatha idatha lakho, uthatha isikhathi sakho uyibukele inkonzo egameni lenkosi ethu Yesu. Mina I believe ukuthi the power of resurrection esebenza phakathi kwale ndawo. Right now la mandla asekhaya. Unommangaliso ozolibona. La mandla mawangena abanye ningathuki futhi ningamangali because la mandla once angena ekhaya. Abanye kukhona izinto ezifihliwe emakhaya. Uzova wena sekunuka into uyisearch uyifune because izinto zabathakathi zishile zizofa futhi sezifile ngegama lenkosi Yesu. God bless you. Lastly, lithi iBhayibheli ungasiphumuzi isandla sakho ukunikela. Ungasiphumuzi isandla sakho kwenzani ukunikela. Amanye amagama keep on sowing that seed because lithi iBhayibheli you don't know which one ezomila. When I keep on sowing, keep on sowing. The more you sow is the more the blessings, is the more the doors are opening. uNkulunkulu Musa akubusise nawo ama banking details down on your screen. Ungawathatha uthi apostle ngipartnerisha nawe egameni lenkosi ethu Yesu. Hallelujah. Uthi nje umuntu kaThixo ngipartnerisha nawo in preaching the gospel. Tata nawo umnikelo siyazi uyawudinga apho khona egameni lenkosi ethu Yesu neteam yonke engihamba nayo la fanele nje sithole support kuba bonke abazalwane. Thixo womusa anisikelele bangcwele siyaqhubeka nangomso. I am your apostle MJ Shabalala. Salute. God bless you.